Ka kotloloho ho tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg re utlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho tseo re di thakgolang ka o lekola tse itlhommeng pele. We are not going to the US on our own. We have been invited by President Trump. He is the one who made the public announcement that he is going to meet with us next week. Kabinete ha ya tshwengwa ke hore mo Presidente Ramaphosa a ka nna a fumana tshwaro e seng ntle America. We must accept that President Donald Trump has taken away what belongs to his country. Letona la bophelo le re ditlaleo tsa hore lenaneo la HIV/AIDS le mothating wa ho putlama ha dina motheo. As a country and as a province, we have adopted a 365 days program in protection of kids, same as gender-based violence. Ho tlalehilwe dinyewe tse dikete tse tharo tsa tlhekefetso kgahlanong le bana provinseng ya Eastern Cape. Moifo o sa boetse o hlophiseditse tse mothangwana re boka dikgomo ke tsamaya mmoho le Mpho Teme ha re wele kgabonga. Letona kantorong ya mopresidente Khumbudzo Ntshavheni o re mmuso wa Afrika Borwa ha wa tshwengwa ke leeto la mopresidente Cyril Ramaphosa ho ya America moo a tlilong ho ba le kopano le mopresidente Donald Trump. Letona Ntshavheni o dumela ha ho mopresidente Ramaphosa America e le ka moya o motle mme tsohle di tla tsamaya hantle. Ketelo mo President Ramaphosa America e tla nakong eo ho ntseng ho rena tsitsipano pakeng tsa dinaha tsena ha mabanyana mona ho bile le maafrikanere a 49 a balehetseng America ka mora ho dumellwa maemo a bophaphathehi ke mmuso wa President Trump. We are not going to the US on our own. We have been invited by President Trump. He is the one who made the public announcement that he is going to meet with us next week. So there is no one who invites a guest to mistreat them. So we are expecting the highest level of decorum and necessary protocols to be accorded. It doesn't mean we'll agree in all matters, we'll differ, but we believe that our relationship with the US is mutually beneficial. Ntshavheni o boetse o bolela ha mmuso wa America o sa ikamahanye le tumellano ya 1951 mabapi le ditaba tsa baphaphathehi e ileng ya etswa ditokiso ka 1967. O phaeletse ka hore le dipalopalo tsa sepolesa malebana le ditlolo tsa molao dipolasing ha di dumellane le sello sa bona sa hore ditlolo tsa molao kgahlano le dihwai ha di laolehe. Dipalopalong tsa maemo a khiro teng naheng letona le bolela ha mmuso o ntse o ikitlaleditse ho fumana tharollo mathateng a palo ya batho ba sa sebetseng naheng. Cabinet noted the Statistics South Africa's Labour Force Survey, which shows a rise in unemployment to 32.9% in the first quarter of 2025 from 31.9% in the final quarter of last year. And Stats SA explains that this is also contributed by the number of new entrants to the markets as students graduates. Province ya North West e tlalewa ena le palo e hodimo ya batho ba sa sebetseng naheng. Dipontsho tsa temo tsa NAMPO tsa 2025 di etsahala Bothaville Free State ka mora hore ma-Afrika Borwa a mang a tlalehwang e le dihwai a tlohe naheng ena ho ya America e le baphaphathehi. Dipontsho tsa temo di hohela dihwai batjha le batho ba baholo naha ka bophara o kenyeletsa le dinaheng tsa boahelane. Empa ba mmusong Afrika Borwa ba re ha o hlokahale hore dihwai di tswe ka hara naha. Of course, as I said, when we interact with farmers here, they have their own challenges that I've already articulated. They are happy to stay and we are happy to partner with them. We are happy to support them. So we are happy people in South Africa. We have our own challenges, but we will resolve them. So I'm encouraging every South African to stay. Let's work together. Let's build this beautiful country together. Working to find our way through some of the challenges that have been raised in court. We also, had a discussion around the stability of the agricultural sector and how we as a department can contribute to that
by resolving the outstanding or disputed issues within the Act. Dipontsho tsa selemo sena tsa NAMPO di temoetse palo e hodimo ya matona a mmuso. Letona la bophelo ngaka Aaron Motsoaledi o hlasetse ka bohale ditsebi tse ding tsa bophelo le baqolotsi ba ditaba ka hore lenaneo la Afrika Borwa la HIV/AIDS le boemong ba ho putlama. Ha bua sebokeng sa baqolotsi ba ditaba Pretoria kajeno, Motsoaledi o boetse a re lefapha la hae le ntse le buisana le batho ba ka bang le thuso ka ditjhelete ho kwala sekgeo se sihilweng ke ho emiswa ha ditjhelete tsa PEPFAR ke mmuso wa Amerika. Letona le tobokeditse boikitlaetso ba mmuso bao ba balla le ho matlafatsa lenaneo la HIV/AIDS ka ho sebedisa disebediswa tsa kwano lapeng. Motsoaledi o re ntwa kgahlano le HIV/AIDS e ka haptjwa fela ka ho sebetsa mmoho. We must accept that President Donald Trump has taken away what belongs to his country. We must accept that this has left many people distraught, distressed, and even perhaps fearful. Letona le re sekgeo se silweng ke PEPFAR se ke sa ama ba sebedisang kalafo ya antiretroviral naheng ena. O re ditlaleho tsa hore lenaneo la HIV/AIDS le mothating wa ho putlama ha dina motheo. We must put it categorically clear that under no circumstances will we allow this massive work performed over a period of more than a decade and a half to collapse and go up in smoke because President Trump has decided to do what he has done. Ho ya ka Statistics South Africa, Afrika Borwa ke yona e nang le palo e phahameng ka ho fetisisa ya batho ba nang le HIV/AIDS Afrika. Ke yona o tla bonahala hore na mmuso o tla kgona ho kwala sekgeo se silweng ke ho tloswa ha dithuso tsa PEPFAR. Lefapha la Ntshetsopele ya Setjhaba provinseng ya Eastern Cape le gakotse beke ya bo 365 ya tshireletso ya bana. Lepetjo la monongwaha ke ho sebetsa ha mmoho ho fedisa dikgoka kgahlanong le bana. Lefapha le boetse le sebedisitse letsatsi lena ho bua ka ho sireletsa bana ba nang le autism le ho sesetsa tabeng ya kgwedi ya e fetileng ya tlhokomediso ya autism. As a country and as a province, we have adopted a 365 days program in protection of kids, same as gender-based violence. As we know that the serious challenge that we're having now is abuse, the murder and rape of children. It's quite bad. In our province, we've got serious cases, and so that's why it is important for us today to launch this child protection month here in Nelson Mandela, as in particular in the area. Also, we're targeting the autism month, because April was autism month, hence we have partnered today with Aurora. Molaodi wa Media Mentoring Africa William Beta o re ho ya makatsa hore mmuso o dula o thusa SAA le dikhampani tse ding ka ditjhelete empa ha ile SABC yona ha e fumane letho. O re mmuso o ne o ikemiseditse ho kadima SABC tjhelete e leng mohato o sa tshwaneng le wa ho imullwa mathateng. This is an issue that has been building and building for the last decade or more. It has been failed to be addressed by numerous ministers prior to the current one, and certainly the bill offers nothing in terms of offering any kind of solution for SABC. We do know that the current minister had put out, I think, a tender requesting for people to come in and do research on looking at an alternative funding model for the SABC. We hope that process and that progress is being made in regard to that. We also know that the policy process has been stalled repeatedly. SABC is being expected currently to operate in a policy environment that's more than 2 decades old. Mui re boetse re o amohela me re lekola tse hlaheletseng makgotleng a dinyewe.
Babilaelwa ba babedi ho ba bararo ba tshwerweng bekeng ena mabapi le ho nyamela ha baqolotsi ba ditaba. Sibusiso Aseri Ndlovu le molekane wa hae Zodwa Mdluli ba hlahelletse lekgotleng la dinyewe ka KwaMhlanga provinseng ya Mpumalanga. Babilaelwa ba tshwerwe nakong eo sepolesa se neng se phenyokolla sebaka seno ka neng haufi le Rasta di Venter e haufi le moo ho fumanweng ditopo tsa batho bao ho dumelwang hore ke tsa banyalani ba nyametseng. Bobedi bona bo tobane le diqoso tse pedi tsa ho kwetela mme ba ditlamong ha jwale mme ba tla hlahella hape lekgotleng la dinyewe ka Mantaha ha mmoho le baqosuwa mmoho le bona ba babedi. Bakeng sa ho etsa kopo ya thuso ya molao, diteko tsa DNA di ntse di tswela pele ho tshwantsha masapo a fumanweng le ditho haufi tsa malapa. Ho kgaolwa ha bazari e ileng ya fuwa morwadi Tjholota ke mmuso wa Free State ebile taba ya mantlha kgotla kajeno nakong eo ho hlongwang dipotso. Lawrence Houtze e leng leqwetha la moqosuwa Ace Magashule. Houtze o fane ka bopaki ba hore bafuputsi ba bile le tshusumetso ho fuduweng ha bazari kapa ho fuweng ha bazari hona ho buisana kgafetsa le molaodi wa mehleng e moholo wa Free State. Kupong le Radikontsani Tjholota o ntse a matha nyewe ka hare ho nyewe e kgolo ho fumana ebang lekgotla le phahameng la dinyewe la Free State le na le tokelo ya molao ya ho tjhotjhisa Tjholota. Se makatsang e bile hore paki ya mmuso e amohetse hore ile ya bolela tlasakano hore morwadi Tjholota ke mmalehi empa a iso romelle Tjholota molaetsa wa emailing ya hae e tsebahalang. Fela paki ya mmuso e hanyetsane le taba ya hore e tshositse Tjholota hore o tla qoswa ha hloka tshebedisano mmoho. Paki ena e boletse ha seo e ne e le keletso fela. Secondly, we believe that thereafter she was given ultimatums. Either you cooperate with the police or we're going to terminate your bursary. That cooperation meant to implicate Mr. Magashule from the Premier's newer office, from the people that had replaced him. And thereafter, my Lord, when she didn't cooperate to the extent of implicating Mr. Magashule, they actually did terminate. Botjhotjhisi bone bo hanyetsana le dipotso tse ngata tseo leqwetha la Magashule le neng le dipotsa paki. If I may again, at this junction, this still does not bring us back to the point of what we are here for in terms of jurisdiction. And I'll disagree with my learned colleague. This has been taken up. In fact, it was even put to the witness before that her life, his accused number 17's life had been ruined. But beyond this particular legal representative is not appearing on behalf of accused number 17. Tonakgolo ya mehleng ya Freistata Ace Magashule o se o lotse NPA ka hore e leka ho iphapanyetsa dintlha tse hlahellang nyeweng ena. E sempa ile hore ka mona se etsahalang matsatsi a ho feta ba leka ho tlosa ntho e etsahalang hona jwale e kare ntho ena ba buang ka yona ke ntho ke spinning ntho eno. NPA e hlalosa phapang ya taelo ya selemo sa 2020 le sa tswa hlahella moraorao. What is important is that this one, we don't have to wait for a conviction of the accused, but in the restraint order it will only be confirmed once they are convicted of the crimes that they are facing. Nyewe e kgutliseditswe morao ho fihlela la boraro bekeng e tlang moo ho lebelletsweng hore botjhotjhisi bo tla bitsa paki ya bobedi. Makgala Masiteng, Lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein. Ho mamelwa ha kopo ya beili ya moqosuwa ya dilemo tse 54 e leng mosebeletsi wa University ya Walter Sisulu Eastern Cape ka polao ya moithuti Sisonke Mbolekwa e se e mamelwa hosane. Mmuso o ne o ntse o hloma dipaki tse pedi dipotso nako ya matsatsi a 4 letsatsing la bone la kopo ya beili.
Mbolekwa ya dilemo tse 24 e ne e ka o bolauilwe ka ho thungwa ha baithuti ba bang ba babedi bona ba ile ba ntshwa dikotsi nakong ya boipelaetso ka maemo a sa thabiseng meahong ya bodulo ya baithuti ya university. Enngwe ya dipaki e bolelletse lekgotla masitrateng hore la Mthata hore moqosuwa a se fuwe beili ka ha a ka nna a hena bopaki ba dipaki. Sethunya se thuntseng Mbolekwa se rometswe ho ya etswa diteko. ANC e sireleditse mabatoa a yona Gauteng le KwaZulu-Natal mme e hapile lebatoa la Northern Cape. Democratic Alliance e hapile le leng la Western Cape dikgethong tsa tlatsetso tse bileng maobane. KwaZulu-Natal ANC e boetse e sireleditse lebatoa leo e le hapileng dikgethong tsa bommasepala ka 2021 ka diperesente tse 50 a nang le motso le mong ha o bapiswa le diperesente tse 68 nakong ya dikgetho tsa bommasepala ka 2021. What is different now is that we understand the context of our renewal, and the context of our renewal is such that we put people first. And we want to hear what they want to tell us. From that, we are able to act. Gauteng ANC e sireleditse lebatoa leo le hapileng dikgethong tsa bommasepala ka 2021 ka diperesente tse 50 papisong le diperesente tse 55 nakong ya dikgetho tseo tsa bommasepala ka 2021. Kaoleleng DA province ya Western Cape e sireleditse lebatoa leo e le hapileng dikgethong tsa bommasepala tsa 2021 ka diperesente tse 94 tsa dikgetho kaofela ha di bapiswa le diperesente tse 85 nakong ya dikgetho tsa bommasepala ka 2021. Mui re hatela pele jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE kwalwa horeng ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle haholo papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo. Diabo di sebeditse hantle. Ditheko tsa thepa di sebeditse hantle ntle le oli e tala ha e kwetseng e hweba ka $64. Weso ho rwalla ha se o qeta moru ha di rengwe hape ho sasa ke ba moifo wa ditaba tsa Setswana ka hora ya bosupa phirimana mona ho SABC2 le SABC le hae le fumutangwa latela ka bolipi khotso. Khaitsere ke le bua babui ba dimo tsa bile pila fela tsimrajeno boholo bana ha tlebele sile phela banyala sintle fela tshwela ka thoko ma bopo e tlebele fela moya e sa enkae ha se tshibele bua le holo o tla fitla hona ka haro gauta ho akaretsa ho tla jwala hona ka thekong e tlebele moaro mona le mane lo sane ha phetho e kalo ntle fela le ho ra re shibile hona ka thoko ma bopo e tlebele fela maru mona le mane ba bo rabli ba se tlhokomedisa hore ka kapa boprima ho tla jwala ka ro kapa botjhabela ho tla hlofoko moya o se kile motshelo oma o kora hlaha e char shibile ka bua le holo ho tla jwala hona ka thekong e tlebele mohudi o seng ka madiko dingwana maru ile mona le mane hona ka ro thekong ho nyona tla fla mafikeng re tse kinula ho tla fla hona ka re boele hole le hona sentse ke sala ba hona ka ro gaute re gatente mahlo ke le ha re sa motho ha re shebile bo ba gauteng o hloke mo le fela hore ro tla hlo futhumale gauteng teng ka haro Johannesburg e tla qala fela ho supa ho fitla ho mashome a mabedi re shebile hona ka Pretoria tsona moledi tla qala fela ho robong o fitla ho mashome a mabedi a motso o mong ka fela re shebile hona ka Polokwane ho ya jwale hona ka haro ho Mesina le teng ho hlokomela ho tla hlo ishetse fela ho itekana tse di gradi di rita fela ho mashome a mabedi a motso e tsheletseng ka fela ha le mokopane e tla qala fela ho shome ho fitla ho mashome a mabedi a motso e mmedi ka fela re shebile ka Carolina ho tla jwale hona ka mashishing ho hlokomela le teng ho tla tlisetse fela ho itekanetseng ka maru mona le mane ya shebile Metalback le hona ka Emalahleni ho tla hlophole Emalahleni qala fela ho robedi ho fitla ho le shome le motso e robong ka fela Lady Smith le hona ka Vryhead le teng ho hlokomela fela ho tla ho itsetse fela ho sa enkae di gradi di rita fela ho mashome a mabedi ka fela Peter Marisburg
Lensburg le teng o tla hlophola re shebile ka botjhabela ke sentse ke shebile ka Qumba ke sentse ke salba lona ka Kano Jole le tu tla hlotshise fela la rethe grate di rita ho mashome a marara kaofela ha le malotswa iteng e tla hle fitli fela ho mashome a madi a metso e marara kaofela Lensburg o tla jwala ka Worcester le teng ka marumo na le mane o hlokomele hore ka Worcester ho tla hlotshise la rethe grate di rita fela ho mashome a mararo a metso e robedi kaofela ha ka Kapa le boa teng o tla hlotshise fela ha itekana tseng Calvania le hona ka re Satalente o tla hlophola ya re shebile hona ka Satalente grate di rita fela ho mashome a mabedi a metso e robedi kaofela ha Freestata Sasolburg di tamateng ka Velcom le sentse ke salbela ka Menis ka mane bosimba ka jeno le hona o sana se go pakile hore tla ho batho hona ha isala re shebile ka tamolo la Kharipi o tla jalo le hona ka Harry Feppener bosimba ka jeno le hona o sana se tla ho bole fela ho sa enka itla ga diphama le fela ho mashome a mabedi kaofela re shebile hona ka Ottosdal o tla jalo hona ka Mafikeng le teng o hlokomele re tla tlotshisa fela itekanetseng di grate di rita ho mashome a mabedi kaofela re shebile ka Taung Vryburg sentse ke sabela hona ka Tosca tla hle di qale fela ho upedi ho fitla ho mashome a mabedi kaofela bo itsa pele kalo abe etso